Australia, tai au manuia New Zealand mane malo tele o Amerika manisi ta fole lalolangi o mafuta mai ai le mamalo o Samoa. Tai au manino le tai au totoa le tai au matangofie o le aso tofi o Aperila spulu mane tasi lua fe lua faa ua whaafitai fo i le so i fua tulu i le mamalo le atunu ia me se le malo si umwhai o na whaatino ai whaiva matiute masani ai le mamalo Samoa ia so taitasi le anganga whaaloalo i whaafeiloa i atua i susunga i au na tatofia le atua i so se whatatapua ai. La ua fionga pāte le Marcus Hazelman taitai o le matanga luenga katoliko Samoa i Parramatta. Lau susunga le whaafenga inga le maot Samoa vi ingo le atua Reverend Esau Asora viena le anama le whalitua ia upulasi. Sunga le toe ina le taitai o le ekalesia metotisi Samoa so whaatasi, Reverend Sione tau leota. Pasta visita whelava i amosa ma le whalitua ia vai tamasoali i. Pasta solinga solofa ma le whalitua ia whaavae. Sunga le toe ina o le ekalesia la mo sato e fuata ina. Reverend Tele tausanga ma le whalitua ia matau aina pino no tausanga. Senior Pastor Tauloli ma le whaletua ia Arieta. Pastor Fatili Matulino Samoa ma le whaletua. Pastor ia Feta Sekali ma le whaletua. Ia Susana. Reverend Awatama Tofai-ono ma le whaletua ia Katenari. Pastor Sanga le tuila Epa ma le whaletua ia Whai Upu. Tina Malolo Manu Malo ia Julia Moli. Pastor Ainu Umuli anga avi isaba inaya ma le whaletua ia Saipeti. Tama malolo manu malo, matua malolo manu malo ya muli anga telesoti ma le whaletua ia Potofou. Pasta tu au pepe misa ma le whaletua ia Siliana. Le pa ia o ainga matama. Le uso ngā pulem tu mua i tu au ma la tawa ainga le tai ma le wa au fonoti. Sua ma le vai whanua fofo ma ai tu langi sa o le masale au mua ma le lau niu na sailua. Le afifio wha atu i to o whale ula la au na mutasi. Ma upu ia te oele motsa, ta lofa lava. Le Maleifua mai o le au mamalo sa tātou malofa pelepele o Samoa. Ila nā fionga, ile tui a ana tui malea li whano vale to a so ala uvihi le lua malo masiofo. Me se fo ile Maleifua mai o le fionga le taitai sili. Taitai o le vahenga wha au vai pui puia ia tawa tangata Samoa. Lau susunga tuila epa au e lua fatia lofa lupe soli ai na yoti ai ono dokta sa ilele madiene ngaoi. Ma le whalitua e meise o tupu mai e o le maenga wha au whai e pui puia i a tawa tangata. Professor Tofa Manino a o le fō mai o le tamau a inga dokta a fualo luanga lau wha a moe tau loa manu buti sa lele tui tolo waa. Whalitua e meise fō ile. Maenga wha au whai ale tautua Samoa. Maleifua mai o le whaasalauta le ainga sa tun mafono. La ua fionga le sao le o tasua tele, po lau fionga fo i fui maono manu seni tu fele, ma le fale tua ia sua Vivian Piffen tu fele, manuia fo i fai ngā malo longa i Amerika, ma ua fo i se si whaasiri ngā malo si. Le profesa lango le soifua malo loina, Dr. le ausa to le afua tupa i sa mau take nā seri ma le fale tua, malo lava le tautua atu nuu. Nei tātou lango malo si mai haua ile a fionga ia lilo fotua manu, ma le whaletua ia baby threaten, ma le nofua alo good morning, manuianga luengo le nei tai ao. Vui niko lau uofo ma le whaletua ia moli, ma le nofua alo i sini au se tālia. Me se foi le fionga ia le manu, ma le whaletua ia whafangu le ala misa, ma le nofua alo mai melepone. Ia lava le atua wha manuia tele le atua mo o tau. Tuila epa fai ai ma le whaletua ia maungamu, ma lo le soifua manuia, seu manu matamua whaali ama le tausi ia sinta, alofi po le patu uma Viena, na nai whaumui nao le ana le tupfia. Ma le whaletua ia moa nanu, good morning, miti Edwards ailini tipa ropeti, ta alofa telesia se kola siti katoo, au le matapula seu ma alofa retifunga so vale whaalama au, tio inu ese Paula Banks, le sina le avai, good morning le sina, Elisabetta Marceline, Maria Akia, sina le Burton, tuala Maria Blakelock, pepe si itia epa ngalua fisau foi, e se tata mala, to o a mātai o maruloto matangi vila wano, longolongo i pule peleti to i loa whātari,
Maasili I fiti fulisia inu e tele ili whaaso o tau mamatau good morning. Ngā whapula sa lua tele moa se male tau si ia Susana. Le susunga ia Felice tau tolo male whalitua ia Maria male no alo good morning Maria. Ia manuia fo inga luengo le neitai au wha manuia le atua le pisinisi. Lau fili aro na wha inga wha male whalitua good morning. Sunga ia to alima pope male no alo. Tapua I le whauma pepa. Whalitangoa I Farani Swan ma whiau taito. Pupu I whatu e lia tau ili ma Filipina ta lofa pupu I whatu e lia ma Filipina. Le musunga uta Brown Martina. Lolo mataua ma pauli ului ma le whalitua ia ngā fosfulu. Pali tele moangu tuti apuna olo tango ma le whalitua good morning. Whanaya upore vavawai I ma whaamalu mati malanga o ma. Se yuli ali ilangolango fatia lofa povi ma se yuli fale ula fatia lofa. Sai pere kome ma ano fale, matua, ma ta alofa lava ano fale, me se fo ia tuala tau umale lua ale si o muripola. Silia la e o kene ma le lovi purchase, good morning Silia la e. Ma tau tia sa ngala ape Lucea som Celestina, tu au pepe Josefa se tema ma koleti, si o ne haitang ma Eloisa Samoa po a mai oi Eloisa, tau e tia ta afu asua ma Roini, good morning Roini. Sua pentito ya malo lava le ono sai. No foto atasi ia wha mawhana whanaina pia o ele tama ile anganga pa I o le atua. RJS, TV Upati, Ross Tuile tufunga mai tovi Filemoni malifaritua King Solomona. VT Smith, tau wha iula me King ile au pepe lome. Vetanenga ia tupa I o le vaidilingi mau moa nanu male tausi a Marina. Tangaloa ta se samatai ia ma Miriama. Falana I pupupani pasa wha apoi ma wha ahafu. Tau finga fui maono ma Diane. Tupa I wha salafat. Tapua I kuka le tau sima le aingari I good morning. Ia mei sen mafu tamai o nai tina la iti ma tina lolo ia tio sa wha atonu ni umata. Mau salafa atalina pati o le stawa. Heni au tanga vaia ono sa itu wha anatu eti maulalo. Braces langi aieng krital matangi. Jacinta Vitaliano to simati fuala au manao. Selina aling na hiol. Ia manuia laban ne yaso mo oto uma. Pea fo ia Bertonia Salele good morning. Beni kuva ma Anita Siliva. Le wii ma peta salua e fina o moni. Sunga ia muripola mose ma Maria Ulai. Fono I moana langa aia per sauma. Sunga ia kolisi leota ma le faletua. Toi sulusulu ngau ngā tau mati elive ma whaaumu. Lucy pautalo se walunga ma maliu mai. Taua fesili a mitua nai malisi. Taua po o a mai oe. Na mulau ulu e se raliu whau matiu malu maraya. Purity somo e vau good morning. Sunga ia fale ali o tu moa vili anau. Le vave ma Monica Pale Smith. Afa mala o Brown. Sunga ia vaya ma Janet Langshu. Whanaya tia savalinga ma le faletua. A matawhai a Vito Iosefo ma le faletua. Moto sanga le toitu ma Anastasia. Tupuola anau Berenice ma le faletua. Fanua fo maulalo good. La ulu na le vau tele wepi masita pi wiva good morning. Lofi posi amo a pe ilua ma Rosita. Matafeo Ramota Hilton faumuina po wesitangi ilima matania. Ulungia vai luanga se upule ni umalekau me valo ia pasu I muri vai male tausi. Valai Felisa Ioane male ainga li uli tavai male ainga good morning. Le fau ma vautu uanga seata male faletua ia Lisa Sole Maleipen good morning. Ia tonu fo ia hua tau no o manuia le whainga malanga I Aotearoa good morning ma Lord so I fua manuia. Awa tua tulia le ifi. Taila whaalua ma alitasi. Manuia le ne yaso ngā luenga wha manuia fo ile atuai. Pisinisi taila ma alitasi. Yosia ma Jenny Savila good morning. Ta teo fatia lofa me se fo ile. Faletua ia se milona maunga good morning. Mainu woti. Vainga lepa Kay Chelson Kuka. Manuia ngā luenga le ne itai au vaina lepa. Tifa fatia lofa ia meisel tapua inga le Ekalesia Katoliko Samoa I Ruti Hill. Lio voli tufunga ma le tausia na tia good morning.
liu ngata le tau wha le tau langi Robert Stewart o le afoa, whetalenga ia ono fia na uma manai ma le fionga ia sula Daisy ma le no alo. Elisabetta i te tamausu, good morning. Mai se le tapua inga le sao ia tau manu pepe sopo ta whea maali i tonga tuki, ma le whaletua ia peka baka tonga tuki. Ma lor so i fua maua i lau whetalenga sa mau le atinga ngai ono so ni tamali i timani sa mau. Le tau sima le ai ngali i whamanuia le atua le pisinisi, ia fo i le atua le nei tai au fau. Willie P. Smith, lunga le mātou api o fōlinga le u mafuta mai, whaafitai lava mo le tusi mai, whaafeiloa i mai, ia e me se fo i o le tapua inga, whaapea fo i talenga ia, tupa i whaasalafa tapua i kuka, whaafitai le whaafeiloa i mai, tātou porkalame, manuia le nei aso, Lucia, Ioane Lauka, whaafitai le mafuta mai, me se fo i le fionga i le, whaletua ia Mary Taateo, whaamanuia le atua le nei aso, i fuafuanga whai whaafitai tele. Pea fo i a TK Moripola whaamanuia le atua i lo waso whaafitai le whaafeiloa i mai me se le fionga i le whalitua i a maunga mu whaafitai tele lava le mafuta mai. Fionga i a le au pepe Howard Swoka whaafitai tele le whaafeiloa i mai manuia fo i le aso la ua fionga whaamanuia le atua le pisinisi and my best Josa le au whaafitai le mafuta mai. Ia o Ray Solia. Ia ba ai oenge ke i oe ua e ma. Ai a ua e malosi whaafitai ma vi ia le atua. O e lea Ray Solia mafuta mai au kilani. Ia a e mai lea lalafanga leo whale a lupo. Ia ba ai oe ke ua e ma. Ua i ke kaukala mai fualo nguku ia ke a uia marikau singa lea kua ngofea kufoi. O koukou ke loko leanga. Kou fai mai foi wo la po o pe ia se elefange ia le foi wo ko sa ko fa kinkiki lu ful kas kausanga por fulu iva kausanga ale fo ko fai mai wo mai ia vai o Ray Solia se a wale manguia le ala fai mai ngai kai ao ko kuri o kuri vai makano le ko e fa manguia mai lo kai ao e so ia ko ke lo ko leanga vai o ko tiai ma se me wa ma fo e ngalo ko leanga ngale akili ai o au le leila o fionga mamadu i o le mele i o le apoloka oe la apoloka sa oe sa oe lu sa ufua le mako por kalami pe au e ke a whainga lo fina loto ia tea o le kala haku le ngali ngai kai au fou le loko leanga ma le loko ele akele an le uliu whaafitai mafuta mai whaafitai fo i le whaafeilo ai mai tato po kalame ma le se fionga fo i le li fo mai, ia whaamanuia le atua i lo waso, ia e mei se la le susunga ia se iu. Iuri, a wai te malama le le ia teau, e mawhai ona o wha la poa, wa lewan tato e kalesia. E le ilo spai nga le o le pest of the pest le me. E ki nga inga fuala va e loko leanga mai fua mama mai ai. A ese yuli ia whaamanuia le atua i lo waso alo whatu lo fionga al faltua. E me se fo ia le sunga ia yese to o lea wa mafuta mai. Ia good morning whaamanuia le atua i lo waso. Ia me se fo ia esa maloto ropeti fiu e sao, whaamanuia le atua i lo waso, tu ia ana unasa, ia whaatai tele lava whaamanuia le atua i lo waso, a me se fo i sianava te vita ki oa sianava, whaamanuia tele le atua i lau sunga, le whaamanuia fo i le atua i whaima matiu te le ngata fo i tono le kalesia, ia o langolango ino le tatou, bainga whaupwhai le tia pipi a me se tatou le tio nei, ia moni atu fo ia lo faanga si atou mafutanga i Wellington ina matua me se fo ina tina matua ma le mawalunga le mafutanga i Wellington ia wo ka fia lava lo ka faalongo a koe 5 tau au malanga mo na tupu ia taton fo e o i fai le aso i o mai ai wo atu lunga i le selau ai malo lava le soifua maua faafitai mafuta mai e pava ai moli ia le atua faafitai tele en mai uso timu au waa whaafitai mafuta mai nei tai au, whaamanuia fo i le atua i lo waso, ti tae utone,
whaaftaitele mafuta mai, whaamanuia le atua le nei tae au, ke le au waa au sange, ia whaaftai whaamanuia fo i le atua i le nei tae au fau. Na se koe kau kuku mai laro ni mea po where mea wo ia le mea. Ke ia ua misi aku se sing kofi ika mai fo i le ia taita. Arieta sa fiu, good morning. Katerina, ma lo lava le soifua manuia Katerina, tai fo il wha maupopo, wha pia fo i sieni se loti ese, ia wha manuia le atua le nei tai au fo Robena, wha manuia le atua i lo waso, wha aptai ni mafuta mai, ia e mei se fo i le fitalenga, ia tau ofe tanga loa tāmua, ia ma lo lava le onsai, ato nio tō malatai eli, ia wha manuia le atua i lo waso, tangaloa taualo whangia, ia whamanuia fo i le atua, lofa tele atu ia te o tau uma mai Wellington i New Zealand. Taito namuoli, whaaftai tele lava ni mafuta mai manuia lo waso, pea fo i seu whanawhana, te koe kuku. Seu whanawhana sa pati a welua, ia whamanuia le atua i lo waso, vai o le alofa a le ifi, good morning, ma lo lava le soifua maua, whaapea fo i a le sina anai i inga sefo, whamanuia lava le atua, le sina, ia, ai le tau a fioanga, ia, i oi, awa lavangi pāloka se si a vui, ma i maua i fuarkai me le maua i se manguia o le kou i ku malo, o le mea lava le ngawhai inge i e vui e le e se whale ngofo ai. Le e se mea mautu e whao ngālanga kama i vengi pala sa whero lua i ai. Ia ngai moe ai. Kausu e se tina fo i lea ua maliu se to o lua fo i lea e. E anu e wha mau popo. Ia na mau ai leo se whale no whai. O le whale o le nati na e lo se ona whale. Ai a walavange i mai mau ai fua se e kisi. O e kisi ya peseta. E kisi ya peseta. Ia pitasili nan ta ua mo o tau uma. Hope Lolo Ioane, good morning, manuia fo ilo waso. Mafuta mai pia, Samoa pia, ia whaaftai tele lava. Wha manuia fo ile tua, mai se lea fionga i whale tua ia nati. Lai man, ia wha manuia lea tua nati. Wha manuia fo ile tua ilu pisinisi. Faith Taito Swan, ia whaaftai tele ko ulifi i fia kele ia oio le au mai o koe inga mau ke o. Ia wha manuia lea tua nei tai au i te oile tausi, misi atu lava o tau, wha pea fo i Miri Hensa, Fes Mataia, wha manuia lea tua le nei tai au, lalo wha ia. Ia wha aftai lava le mafuta mai, ia saole lei lava, ia ua fo i le, au maia mo meo ki apolo i mai waifua le tato tai au, te ukali lava fo i se oke mai ko i ngama lo makukua ia ka ika. Ia ai whaafetai lava le mafuta mai, pea fo i a lien pe se tā wisa, ia whaafetai tele lava, le sina anai i inga sefo, ia sao le le, vea i le sina i li ai, ma se mea pepero kaukala ai. Nia nga sa moe le paka, nge langa moe le paka, wha moe ko le afua le paka, se i maua so ngā lofa le e ngofo le ai ma le, ma si tina le wala mafuta ne, anga le wha moe ngā lai ko le afua le paka, wha penge fo i le mafuta ma si tina, ngā wha o ngā o kupel wha lo loski ngā hat, ia, wha pea fo i a ti wha fatia lofa good morning, le sunga ia se iuli malaya ti e soliola, ia, wha whikai lava lango mai. Kusa o le mea le e whaesi vaenga lea. E le lau ke le iroinga le si o kuvo i le. Se ke wha kua ngalaka mai ka ngaka ngehi e umalengo o milia o la kokalinga. A milangi suoka good morning. Ia vi ia le atua le nei tae au fau. Ia o mato au tustusi lea. Pea fo i whangalilo Samuelu ala popo tu vao matafeo. Ia vi ia le atua wha manuia tele le atua mo o tau uma mafuta mai i Amerika. Ia talo sia lava sa e iai pe a whaio i pango. Ia po Amerika fo i sa visosoani te tantonu e le mwhaina misi ia le tatou paanga mo o Samoa vi ingo le atua wha moe le na umatu nei a Amerika Samoa. Wha alua ke aula vi ia le atua le nei tae au. Au le a pese leo tape na ina tatou insinia
tātou te wheiloa I fia I le nei tae au, Mike. Ese
Se fulu ma le whaminu te ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia. Ia te le iloa pena o tau. Pese mai le vi ingo le atua lea sa tātou whilo ai ai le nei tai ao. Sanga wha ne ina, ma sanga wha manuina, sanga wha fo I le wha fitai. I le atua e ana I ona vi inga. Ono olo na ngā leima lo na lofa. Le wha opopo ina pea o le soifua le mamalo se tātou watuno. Ai me se fo iso mātou wola. Ngata fo I lea ia la tautu a mafuta mai le whalitua ia Filomena Mulipola. Ia me se lava I le tina matua. Ia se umalo fereti funga. Ia o se nganga fia tele. Pea taba ai atu ia hua e mafuta mai ia la tātou apio fōlinga. Ia e tau mai ai le anga le lei o le atua. Mawalunga o le alofa o le atua. Ia te oil tina matua se umalo fereti funga. Ma lo le ono sai so I fua matua o lo iai o tau. Pea fo I venisa arieta ta mapua whaaita. Te wila maxi. Ia whaafitai lava le mafuta mai le nei tai au. Ia ai. E maalia lava a ole I tahatu te pese mo e o lo ngase I mai o le tino. Ia e maalia lava le whaalongolongo atu fo I ripoti mai nisi fo I o tātou pāanga. E peye e whaile maota Samoa vi ingo le atua le tātou polkalame. E mawai fo I ia talafou a le vaenga fo I le a le fast. E whaia ia la tau talafou fe ave haia. Pei fo I lao o lesi tina ke le ilo po o feo ngusila ia le ngā ki ngā. Le whaapea na te whaatauina le aloe, le asea. O te le iloa le tina a e umai lava le. Tātou au whaalongolongo ma reporti mai. E umaloa se tau talanga le awhionga I tai sili I nei. Tau talanga fo ia le awhionga le professor. Ia tau talanga le awhionga I le li whaipule le hero. Ia e me se fo I tau talanga la ua awhionga mamanu. Ia ona alu loa leo lea tina o tulou lava le suafa tupai. Lea ngai tele lava tupai o le tātou au ainga. Ia ai tulou le suafa tupai wana le paule o le ingoa e tau mai ele. E si vaenga si e fia whaalongolongo ai. Awa ola o tala moni mal wha maoni. O te le fia whaalongolongo lava au ia inisi por kalame. Na al tātou waia por kalame o te. Fo I lea e tu uma ia ilo ua uia le lei. Ia wale whaafonga mai o le mamalu sa tātou watuno. Ia lala e lipotia mai whaapea e. O le ngaruenga lava lea al tustala lea al tina lea. Ai o ia na te whaia tala e ave anga I New Zealand o I ngai o I Amerika. Ia o le whamoe la lea na whai nei fo I ale HRPP I Amerika Samoa. Ia o lea fo ina no foma moli tua nga I Amerika I ana tala fo. Whaapea o lea na o whai atu. Na o fofonga I na atu la ua fionga I lunga al tātou pokalam. Whaapea na o le limas fulu afe tā la New Zealand na maua le whaamoe lea. Ana whaapea la o le fast. Ia e tapo. Kālo whai le vālea le ma whau ngi kangaka. E kālo whai fo I le valea songa o lea fo I kusi kala. Ia kulou le suafa kupai wa o suafa lenga o le ingoa lenga ka umai. Ia vai o tō. E le se su e ngā tupe al HRPP. O le tala noanga e fia sa saa le tamau a inga o mawhauwhaunga. Tamau a inga o le alofa. Sa wha upenga I nā I e le atua. Ia le sa avea mataitai o le tātou mālo. Po o pale mia o le tātou mālo. O ia Dr. Tula Epa Malia Lengoi. O le watu mātila ai le tātou mālo Samoa. Mai le mativa sa iai. I le tango lima ma le tamau a inga. Ona mawhauwhaunga le lei. O lona finangalo le lei. Poto ma le atamai. Sa wha upenga ina I le atua. Lea la wa wha asese ina I le wha awhawhaunga anga le mamaro Samoa. Lea la iai pokalame lea le. Fo I tāpena mo New Zealand. Tāpena mai mo au se tālia nei. Ia. A whaila to te le fia whaalongolongo ai. Ia ua tau te Maleifua. Ai va ai oto ele ni su ngā tupe. Ai taina ne fo isu ngā tupe a o le hale tō whi au. Ma ai oto, ma ai o tingalia.
ma o tau o e tina lea le whaitala fōu ia lei ia tupe le HRPP o lea sa whai ei whaamasinonga e te e atua i le soli whaavae ma le soli ma le kalepe le soli tū la fono ma le kalepe whaavae o le whainga mālo le ia nei mea pepelo kokongi le KC mālo mea la na leo ia i tupe ale a aulangolango uma le HRPP o le fo ila ia le mele tū la i mai nei a fai e wasoli le tūla fono o te mana o lava i le fionga tai sili ma le vaenga wha upwhai le HRPP e o e ave le tūlanga le tūla fono i le mea le sai tia i whepulea i le tau kulou whepulea i le o oe whaanga i le whamatalanga ai anga i e sa whaatanga ina oe i te malanga i New Zealand a fai o soli ai i tūla fono o te mana o fo e toi aven ta upu lea e whaasa o mai whaamasinonga. Lea ngai au ngā mo Samoa mo le numanai. Wa lewa na fia sau king whai popo e asi si ana whanau i nei Australia. Male wha upunga e toi fo i a toi wha aele ai. Ona o lai sai tia le tū la fono. A o lea la lea mea. O le mea la lea o e lea whai news lea. Whai ni news sa. Ma ai o tau tupe ia ave le fast le ko fai mai anga le fast e tapo. Ana wa ava ku ayuka fanga la uti. Ava ku mo le si uka fanga fa ka akia ke ia wa ave ikua. Ko perpe mi kai o ave ikua. Le ala ko ava ku le si uka fanga longa lua lenga. Anta a west ai fai mai ai ka mai. Le mea la lea kalo sia wange ko e fa o nga ie. E fanga nga se si anga i se si o ko ainga o ko ia fasa ia e afo e kau kakala kala nga a ola ufautuanga mo le fai news tina lea fa kau asea lea le fai news lea fai kau le newspaper e fai ei au talafou fai kau mai le newspaper mātou i Australia fai kau newspaper Samoa le Observer lai Samoa fai kau newspaper ina ia o tou nga fai ei lea wau news ai awa ke kinga inga ke sau foi i ke fai kala mal pokalame le mont Samoa di ingole atua lenga o temi le vai sau no ile fionga tai sili le fionga professor ia afualo fa pe foi le hero mala wa fionga e halu uma i ko fa la lang le hala le me ke ko erwa ko ba kunga kala le wa manga ba ko fa la lang fai ni kala fo man kala mongi mal fa maongi i al fo tuanga na mo o etinale ke le i ka ya o e au fa ku i lo baleanga e fai ia ai mo ila tō e o lo mawhatia i ngase soltino. Whamanuia lea tua ia te oto, lango maluina o tō ta oto ngati ngā i lea lofa, ma leanga le lei o lea tua. Mai se lava ila tō o e o lo mawhatia i le loto leanga. Ave e se ia nā mea i lefi fia i lea tua, whamele tuspa ia, amu ia e loto mama, a wala tō te ilo atu lea tua. E whawhewhea la na mafuta o e ma lea tua pe a whai ele ia kuila e pa lo loko. Ele le HRPP, ele mai fo ila o fionga. Mike, ia mai sevi ingo le atua mo le toelo faanga mo ila tau o malava o e o mafatia inga senga solitino i so se maota ngase lawa ma maota ia e mai se le au loto ele. There are some things I may not know. There are some places I cannot go. But I am sure of this one thing, my God is real, for I can feel Him deep within. My God is real. Yes, my God is real. It's real in my soul. Yes, my God is real. My God is real. Yes,
Luas fulu male valo minute ua te ai nei leitu lai fitu isini au se talia. Ia whaaftai tele lava ili tatou insinia ia maiko mo le vi inga o le atua e moni lava le atua. Moni le atua le tatou titapua iai. Matali tonu iai le maota Samoa o vi inga o le atua. Le atua fo ilea le anate malu pui puia le tatou por kalame nei. Mai le tele o whaasosonga le fili malti Apollo. Tau mawhai lava e whaato ilalo mai tatou po kalame. Iai lava kaimi o ke ko ilalo ai. Ke le ko ilalo lava, awo ko ilalo lo whaasa o. Lo whaaka ua o valenge. Ia e whaatai lava i tamama tina mātua mo whautuanga. Ia e mawai lava ma losi. Mai se lava ia te au nei. E tele lava ina o whaata ua vale ia e o mai lunga o tatou po kalame. Langa lea lawa mafuta mai lea fionga tapa au whaasina ia tole a foa. Lea nganga whaaloalo e whaafeiloa e lawa fionga le tu ia ana ave au malanga. Tama whaasau le tu malo. O le na tu ina tu ia ia o tonu mai pea. Whaululunga o le ainga malosi se iwai ane fo i lau futalainga la ulu o le taulau neu. Ia le prestene o le ekalesia katoliko Samoa. Ruti hiot malole. So i fua manuia nei tai au matango fia tole a foa. Malo for so fu malange ma en u mo nei tao ma tango fi tali tonu ai le i so po ia fole pa nai polanga pe ma vanga nai pulotu e mo pe no fa talo fa le fio le nganga pa ia i le tato maftanga le nei tao ma tango fi en u fa talo fa fole pa ia la silasi o so tato watu no mo ma tato maftanga masan tali tonu o tu atu sto to mo tu pala sa no fole ta mai ta ia no tali nei tao malo lava le ala fa i mai fa nunga malo tao ya anu malo fole so fu malange ma o chaval vali mai o la meleke la meleke on ai kai o fai o ma fala lave o le kam fai le malo fala nganga yo ele me fai na no lo le va se o le mana ia le mata pu fia fala no la tonu mele na wa vesi si bien ngai ku por piso ru fai kala mai fu le ele se fai kala e so so nge fai motolia foi atu fa foi malu fala nganga tama matinai e alti miti fia fala no ngoi po ata la tanga ma tu ala ele
O lea po ina whaatūri mātu fo i le Maleifua mai o le mamāro le atunu unei tai au. Ia ai o i fo i le whaawhiloa i atu fo i le au mātu o tusi mai lungo apia fōri. Ia, a o kawo kua i fo i ko mengi e le si kanga. Langa wangano la ia le ingoa langa le wak mo mana poloka. Ia, ua whaapea mai. Ua waai e kulava ua mai le whawhingele. Ia o lea la na o whai e talo i le atua awane e maa. Ue ke pole mai fo o ia kia o lea lava o ke maalo sia o ia. Na tō whai mai wopa e. Ia. Na kou whai mai ngei fo i wo pese elefangi. Ia, tole fo. Ke le lopo le ane mea ka o le elefangi. A oa, mo mi mika i lo ula po o whaapea ue o ke sauma o tutua. Ai o mangai, ai whawhekai fo i nai si au vaenga i e loko leanga. O whaapea mai wo pese elefangi. O whaapea nana, o longo winga i le mangai, ana ula po ai le mai mua mai si vaenga sia. Ia le ala wo koe mga o foi koe whapae. Ara mo whai mai wo mai. Ia, ma lesi la mea tole a fua. O sa o whautua ina le whaitala fau fo i lea. Seo tani mo mua tua tūlanga le mua sa noai. O lea mua whapea mai a whina le. Vai ai nu. Ia tia una vai. Whaftai i le tua o lo i tangata lo mai e tau mai a oe lea mea. O lea mea. Wa ai mai po wai o kei le tūlanga. Ia le whaisa mai whapea mai wai. Wa whina le wai tau la po rai titi po wai la po. Ia le whai wai ngufo e ma koe whika whaftai ia. Whaftai fo i mamano la tau ia. Lo mai tau mai a oe a. E o ale te misi o i kūranga le lei ale mea. Ia na mai lo le i what. Ia mai lo la ana le ai o tau. O te le whapea. Whapea ne mo mai. Mato le tala. Esa o ele si whakupese. Anga le ai o kouke le lailoa. Le mena na le misi ate oi. Le misi ate oi. Wa o le tele lava le lato fai mai. O la fiso soani mai whatontonu mai oi whapea. Wa bela le lato. Telefoa. Sili ai e lo le angangan nga. O le anganga o ka ngakangi. Iwa via ngo mai mo woki mo malolo a koe malpokana. Ia, mataulia e whapea ngā whaino le mtau pua. A tonu e le o tau e le ato mawhawhau. Wa ngā kaurako mawhau e mga e wawenga e oki. E le whai mai. A le aro lofa ia, oe, le musu e le nganga pa ia. Awange e oki. Ioi, le musu e le nganga pa ia i tangata nei. O e whaile mele i loa ai nu, o mele tauna whai e te taun tutu lalo wa mawhatele nan tino tu nang whapena. Langa le mafuta mamaru le tinu. E ta taula na lau hanga la lea. O le wana pila nganga pa ia tala noia. No mai le whaita oi. E le seita le anga la le te lei. Le ala wa e silimi ma e... Nanga minga, ana le ai nato, i nato whaitionga. E le maua o le langona, e te tau lava ona o wawa ai lo soifua maraloina. Nā ni whai mei takta leusa. Whai mai, o le te leo lau tino, pono mawhalo tino, te le whaina o mai matunang whapena. Le wawa ai mai, wai le mai. Le wai lunga le... Wa vea lato whakmule lato kawemu mai mamea wo mano sia? E le se kawemu, o vea loko le anga. Wa musu e le nganga pa ia. Yo le whaisko ngā ruenga. Le wa whai nei. O le wa e manuia. O le mea mo ia mara wha maoni, le wha whonga le maru le tinu. E le tau lia ni tala wha alongo. Le ato te wawa ai mai alisunga ia inu u i taia uma. Le arisuinga no iai. Te le arisuinga. Ai maa lofa ia te oto. O le tele lava o tau ia loto le anga ia inu. O le tele whina o le lare leima le au le lei o le tau salan maota. A wafo ili pokalami o tamama tina mātua whaftai tele mo tau sau. A vai oto. Vai fo oi ia oi pe whape i. A ia so o leanga. Ia pertunanga muamuana. O mea uma lava e lese mea ainu u e leso no winga. E uma winga. O le tele ana an whai mai o lato. Ma whape namina. O lo whaalia i le lato loto le anga msatani. Ai whaalia i fo i le mea lofa le tua. O lo to sa vali me sawa. Ia le lato vai ainu. Le lato vava ai mai ainu. Toa esi mamao ale ainu ulin to whaitio i fo le mtanga. Ese le ainu ule. Mena e taurita la whaina le inu. Pete le lei, pete le anga. E whape nā tia apolo. E lei loa tia apolo se mea. Paua me mga o tia apolo o le whaumatia. Ai ngaro tia apolo. E wha ngafo i le tu e sau. Me whautuanga. Ia, mene, pere tali atu nā ainu.
o le popole foi ai o le me silintaua o le mai fa me to folding a me le fa me to folding to fa no le po atala le tunu la fa ia oto ai mali foi fe lo tala ai no le fa tia lo tala le tunu e fa ia oto mera le ya te fa malu do tu lo fe mo to sala le natu lang o la di somta ia o le mta o pulona lua o le sa o faitio ina ia le tustala le tina tustala le mai New Zealand ke le lopo New Zealand fia wa ke le loa ia tangata a le o mai pe o e fa longo ma fa matala mai e o marona fai se tala no anga male fio ngal te sili ia pe fai fo po le fio ngal profesa ia fualo ia po le fio ngal fo le hero ia ai me se fo ia ta wo por kalam ia ona halu lo le tina le mo moli anga i America o fai ia na tala fo ia o le fo isa fa tala no ia la fo ila na o fa piat ma o fa malo ma fa tai tu sai fo mai sa no anga le fio ngal te si fa pe fo le hero le mas fo wa fele la to se le ni na ma o mai le anga le leo ma malo le tu no i America Samoa ala fa o mo mori tu fa mai o fa yat le sa o fa sala wa to ai dunga fa mai o sa no atu e lunga tato pokala me limas pulua America ana fa apea la o le fast se manu e tapo tupele le ana fa mala maltinale e le se su nga tupele HRPP o le saunoanga le fionga le sili le anga fa seina finangalo o tangata e le mea le fast le sa fai le ala le mea le o tau sila iai le ai ma se mea o le mo le atunu o Samoa na o le anga mea la fai o la vai fu e tangata ia le ngata foi le ia o la tau tupe na fotoa manei foi ana mata na poi le siso nga tupe na lui o New Zealand America uma na fai fa la uri matu ilunga foi le ia tu sa o tu lo i o le faltu o la uli ia le la tau sele me la le na o faftar sanga fai ni tala sa fai kau le ngusi pepa fai kau ia musi pepa ore kama fai fu va kuta tala o te mia o mana fa matala i lunga i sala lau tau no ele fionga tai sili lunga i sala lau mai tu e fa le la lola na i lori tinga ina fu ia tau avatu le malesime ia ole HRPP fai ia tala o la tu pe o la tu ia ngalo ese mai ngai mori o le inkalong kup pa taia inu ia tau ama oelo lo apina le lo fia fa pa ma foi ai o tala ia masani me fa pene tu ai pea ia vale ai pea longo vinga a wal popole foi ai o le meno no lua mai vai finale le manu finale le ngo singa ai no a le manu le fia mata ia tangata le po fe me lungo ia maneo le au le o maneo sina mai le nanu le manu le amo mole o le lango umana alu lele ya le malie le family ina na ye ya ko ku lisi me ko ku foi ko le lango ko ku pa pe ngale ngangol mele tu punei ai no e te tau nai fa tai de tu o la te lele o ia la va tu tangata fa pe nan va ingo tangata i se tangata o le fatu saina le manu le ngosina ale manu le le lango o tangata fina le malie le lot o le inseti o lango ya pe inseti po le e le malie le loto e le malie le loto ya la tu le lango tu i ia va pe la vai le malie to fa ta di fol lango mo ta ya to tu i e le malie le loto e fa pena na wingo tu lang fa pena tu tupu me la me fa pena o ko me ke na na me e tala ngo singa ia mani setile le lango o le mela le mo i tangata ni ai no e le fa malia ina la to e umane na ta mafai e pa to le dava to ya lu foi ko e ka mafai e fa pena le fa tu sai no mene o le la ta ia ta wa ia so se te mi la vai fa me se tale tau te le ita la vai no o te fia la te va ai o la mata tangata le ngongo singa ai o te doa e te tau vina e mena feto o fai ai tu e pe vale e le no la to o la verto e no fala to ma to fa bu la to fa vivela la to e ma fa fanga i pe la to le lotoita ma le loto le fia ma matau
Ioi, ia le lava va ai mai lava. O le lava te fia fia. Ia ai vai nei tangata nei. Isi hea sia. Ata foi ata i mea velea. E ata i mo meo mea lea o ngā. O le mea ia. O le tātou pokalame. O le show o le tātou pokalame. O le whaafia fia ina o tamā ma tina mātua. Se tala maria mai la ua fionga. Se tala whina le fionga pa ia le tusi pa ia mai tātou te tuwhai. O se tala mai te pōmai. O tūlanga umane ainu. I lunga le tātou pokalame. O lo whaatino. Ai panga e le te taitu mama ina mo inseti umatu le mea ba ai disi mea o le mea silina ngalo ya lato o le Samoa mai le fi ai mai la le mea fai ai no tu lo ia abatu ile me le o ta la e te se te mea lato te tala i ai mea nei o le ta la ia lato ia lato ai no te lo te mi tato te tala noa e tala noa ma fa atino ia una ia tātou vaenga ia tātou savavali le ala le amiton Maria la. ia la le vaenga na o tupene tano me Ia. Fa mai e tapo le sele. ia matau Ana o le fast e tapo le sele. matau le foi o vaenga le o lango lango laudi na o tupia me e fina le nganga i tātou e le nganga tātou se me manui ai le tunu e nganga tātou tup a fa pe o laudi na folfolanga tupe ma fai le atu no ufuina le la atu ina tu ia se le ni e tufa miliona a fai le atu en miliona te le la pla metra no itanga tai tupe e ta tauna la tolosa se tai metra no tupe rife o mala vale atu no ia la ut no ngovinga lo fu tara no lo fatu stu samai pe fia foni tupe o la pelo e foi le atu no va o le fu fai tupe ave o Samoa ni le tara tupe e tara no lo la tupe la te le lo la tu lumbana o le mena na le pa u le vanga le o meta tupe fa fento tara no mai tupe e tato tara no il fa maoni meta tupe so se taimi na mata te tara no mai ai pe lima tala pe lima sfutala pe afetala awana ngalo ya to o le luma na le fasa yo o mai fa va te me tu o foi lo tino lalo tunga mau o tu mau pe na luma ya te o to o le tala pe pelo me to tupe o tangata umana ia fa yo fa ka ia fang asialealitinaria po ana tu langa na ia fai fa lena na business mo so swani fule tino ale tamo fai fina le tala no mai pi tu mau lo inelo fionga inu po lo sunga fai inu ia te tali tonu i le se tunanga leile mea pai el pokalam me tangata pai el pokalam fai na fa ina ia le tunu i lunga o lo tam fai fa tau a se mena bi ile li fai o le te tunanga fina le e fa leanga i le sunga ai uma fa leanga el pokalam me mo to Samoa ia vi ia fo le li e vatu lava ia o ia na me ile ia ma se mea o te tali tonu e to e sea e fua ia le mota o Samoa vi ino le tua pa mea wari ali ai il to fata va ali ai funde le mau lalo tu langa o loto iai ia o se pau tuanga le watu ai no mo fa la Te whawhitai ia to le afua, ia ona o le wa ai atu le tātou tai. Au te tari tono to le afua. Ia o le a tātou o sa o lo le tātou mālo tai au. Ia le fo i ua whamanino ina, fo i le tu whawhitai fo i ma te leo lo sao tā ua. E le whapea la na au le e whai e, ai whapea na fo i le fionga le tai siri. Ma tātou umalama ia tala no i bunga tātou pokalame. Ai ia manuia lava le mānu tai au to le fo. Whaftai lawa ingu, mole manoa tāua, whaatino e fwoi se tasi fwoi vāanga silin tāua le tātou maftanga. Tāna mai i lewa noa, mutuina mai i tātou te tata noa e fwoi. E tusa fwoi mu tātou se e tu fwoi se tasi fwoi e pokalame silin tāua le tātou maftanga, matamā, matina, matua. O te talitonu fwoi ia, e di mutua le tātou malu whaleanganga, e mo pēr na whamarurua tu fwoi, ma malu leo whafunga, ma malu se o tātou atunu. Ia, o le tamu whainga lava o waha fwoi le tātou ngā lue whaatasi. E le ngata le tātou au nanga lo whai atu. Ia au le hanganga fwoi e tātou ngā lue whaatasi. Peng tā fwoi le tāpua inga o le hanganga o le atua lo whaatasi mai tātou. Le whamalu lua tuai. A le tātou malu whale hanganga le nei aso. Le aso nei le aso sumai tasi, masina e wha, luafe, lua sumai wha. O le a whamawina e fwoi nei malu whale hanganga. A wafe le tō pa ia mo le tō maru. Lea o te toe whaafero e toi le fio le nganga pa ia, le nei tai au ni Maleifua mai, me se fori soi fua maua ma le langi maina ia te o tau le alofo tunoa ma le manuia mai le tūlo tātou tamā
A toa male li o Yesu Kiriso lo tātou li ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whai tau mo mai le whenenga tuai le tusi o numera e tolu sifu malua whai tauina mai le lua se fulu whangata mai le lua se fulu mai tolu pa mamole ai nuu. O na tali atu leo mose i ate i lātou. A whaitau te whaia le nei mea. A whaitau te sauni uni e o i le taua i luma o le alii. Ma o tau sopo i atu i oritana. O tau uma o sauni le taua i luma o le alii. Se ia tulia e ia o na fili ai o na luma. Ma whaatau i laloina le nu i luma o le alii. Muli muli ane, tau te toe o mai. O na maangalo ai lea o tau i luma o le alii. A toa ma isara elu. E whaia fo i le nei nuu, ma o tau luma, ma o tau i luma o le alii. Penta mai le whai pe lua su mai tolu ai nuu wha manmole. Ai a whai tau te le wha apea o na whai. Wha auta e anga sala ai o tau i le alii. Ia o tau i loa foi e maua lava i o tau e a o tau anga sala. Ia wha manuia le atua i le whongaina o lona upu i le nei tai au. Le tusi lea na tātou whaitauina o le numela e tolsu mai lua o le whaipa lua su mai tolu lea ua whiriwhiria e autu oi le tātou whaasoa i le nei tai au. Whai mai a whai tau te le whaapea o na whai, whaauta e anga salai o tau i le ali, ia o tau i loa foi ua maua lava o tau e a o tau wangsala. O tusi whai tau, ia tātou e whai tau tusi o mana malama. Ia pei o le tala lea na i sabalinga i sala elu. Ia, se sabalinga umi tele. Ai wa maia le vaenga lea e taula ai le tātou whaasoa. E se li tā ua wa fionga pa ia le atua. A whai tau te le whaapea o na whai. A whai tau te le whaapea o na whai. Whauta e anga salai o tau i le alii. Ia o tau i loa foi o maua lava o tau e a o tau ang sala. O le awa manongi po le manatu au tu, whaautu ai le tātou tātanuanga mai le fionga pa ia le atua. O le mea ea ua le toe whaatau ina ni taitai ami o tonu. Po le mea ea ua le toe taulia ni taitai whamaoni ma tautala sao. E whātustusa i le tātou, le upo le alii po le tātou matua, ua mai e lole fesili te lea, tātou te manatu whātasi ai. O le mea ea ua le toe whaatau ina ni taitai ami o tonu. Po ua le toe taulia fo ni taitai whamaoni ma le tautala sao. O le mea tonu lava nalo tupu le teimi nei. O mea e fia wa ai aia le tupulanga po tangata talavou. E fia wa ai taitai ami o tonu. O le talavou le teimi nei, e fia wa ai ni taitai ami o tonu, ni taitai whamaoni, ni taitai tautala sao, taitai ma le whaatua i le atua. Le vai teimia o tātou whanongolongo i le tuwha mai o tangata i le tuwhananganga. Tātou whanongolongo e tuwha mai i tangata i le tuwhananganga. Pe tuwha mai fo i le whionga pa ia le atua. Ma whai loa mai e tātou le awala mi o tonu. E tātou te sava bali ai. A le whaalewe lave, wa le tusa ma awala pio pio ma le lea mi o tonu o loo o lai. O le toa tele nā o tātou taitai le vai te mine. Ioi, a tala noa mai le tū whananganga. Ma whai loa mai a wala e tātou te sava vali ai. A o le whaalawe lave, o lae sava vali le o langa pio pio, ma wala le ami o tonu. Tala whaataitai. Rule of law. No one is above the law. E le ai se tase sili atu le tū la fono. E le ai se tase e maualunga atu i le tū la fono. Le e pe pese e tātou taitai. Le ua le mea tātou e muli maola le tū la fono. Se whataita inga nā.
A o le mea le tupu i o le tātou mālo, a ta talo wa whaatonga atu le tua au mai na nābi o tonu i lunga o le nei pale mene. Whātangi sia le nganga pa ia i lunga o le nei whai ngā mālo. A o mea tātou te vaai ma mai tau, ma tuā le tu sai ma le rule of law po le ola i le tulafono. O tulafono se fulu ia na tu inatu e le tua ia mose, e sava vali elo na nuu, ma tapua i atuai i ateia. Ma na tua fo le tulafono mua lava le na tu ina mai le fatu anga e tena, e nua fetalai atu le tua ia atamu, e aua ne ai i le la au, e ola ai, e lo ai le lei, ma le leanga. Whamuina tono kenese e lua lon whai pasumo le ono ma suma fitu. Le polo inga le nā le atua na aveia, ya atam. Aua ni ai le la au e lo ai le lei, ma le leanga. Tu la fono i e se fulu, na tu atu le atua ya mose, e ola ai ma, sava bali e lona nu. E whape nā fu i tu la fono ale tātou malo. Rule of law. Ola i le tu la fono. E le ai sesi i lunga atu le tu la fono. Pe sili atu fo i le tu la fono. O nei tala whataitai na e au manongi mai e le tātou whasoa. Mo meo taitai a meo tonu. Ma taitai le a meo tonu ma le pio pio. O aso la, tātou te whanongolongo ai tātou mātua e a mai e le upumoni. Lei asisi o tātou e le mawala nganga na tātou via. I tausanga i o tātou iai. E te mea te whanongolongo ai lo ta mā poroti nā o nā a mai ai. A mai e le upumoni. Ai o te le toi wa aia mea na to telo tangata i aso ni. Ma tai i newa i temi. O le toi mau ele mena aisea. Aisea ua whaape ai. Ia, nei a te o le tari. E le temi matana noa e ma siau tama. O te mana tua pea le tala alo tama ia te au. Siau atari. E vai pea lo tama te tata noa i. Po fea se meo te aluai sau whamatala le mea sau iai. Lea se meo te aluai sau ro. Alana tala e masani ana ola ia te au. Ma ai o siau atali. Aua nei upu ese ina oe se tangata. E te whaalongo mai upu o te tau tala tuai. O upu moni ia. E te muli ai. So se teimi na wala te aluai fu se mea po se mea te awai. Te whaalongo i. Ai taula e la mafofau. Upu na whamai ei. Ia la utama ia te au. Li te oa a whaile upu o oe o le tusi o mātua. O whamatalaina whapenare tātou whaasoa ta māmati nā e whaima tala whaataitai. E taulai ia tūlanga o tātou iai temine. O a lava ni tala e mai o te whaatusaina lava i mea na mai. Ia te au e lau tamā. Aua nei upu e se inonga winga o mea umantau tala mai. O te whaongaanga e whai matulanga o te whamasino ina i tala tangata e whamai a te au. Ma tala tangata e lato te whautua ina. O i whapena uma mele i tātou te miye. E iai e manatu wha filosofia whina le whaapea au e te popoli e le maua ina oi. It's all right if you don't get caught. Le tala na a tangata wha filosofia whinale. A le whai mai le tala a le tātou a whionga pa ia le nei po le upo le atua nei tai au. Ia i tātou. Ai a whai tō te le whaia wha apea o na whai. Wha uta e anga sala ai o tau i le lii. Ia o tau i loa foi ua maua lava o tau. Ea o tau anga sala. Se futisi tū whinale tātou te mawhau whauro loto ai. O lau le savani le tūla whono, ua maua lava oe i le angsala. O lau le muri tai i tūla whono,
o le tūlanga lava na. E le haia masesi o tātou e sao. E tātou te sava vali i le tūlafono. Le tūlafono wa umana whāta oto mai i a Samoa i le tātou whāvai. E sava vali mai tai, pe te le tai. Pe o oe se whaiwhi au, po o oe se tūlatoa, po o oe se alawa, e te sa vali i le tūlafono. Le ala uwhai mai le whionga pa ia le atua e tātou i le nei aso. Mwha manatu me e tātou le tuso nu mera, e tolsu ma luana whai pa luasu ma tolu. Ai a whai tau te le wha apea o na whai wha auta, e anga sala ai o tau i le ali. Ia o tau i loa foi, ua maua lava o tau e a o tau ang sala. E wha apea la tātou i e wha filosofia, au te pole. Au te pole i te ia maua ngā mea. Ai ngalo i a tātou, o lea ua tātou ang sala. Ua maia mea nei langa o lea ua matua ave vesi le tātou atunu. Ai alo tu maul filosofia nei tangata tau whaasese, au e te popole. O ia le popole o leo whai mai le whionga pa ia le atua e tātou. Me le tā ua i tele. Whai mai a whai tau te le wha apea o na whai wha uta e anga salai o tau le li. Ia o tau i loa fwoi ua maua lava o tau. E a o tau anga sala. E tā ua tele le tātou wola tutu mau i le wha maoni. Le ale winga. O lona winga, a whafua se ia na whaaria o tātou winga lilo. O winga wina le whaale manuia. Awa te popole, e le ai se mea, o le ai masi asi ai, pe e te mata muli e foi. Ioe, o le mea silim tā ua, o tātou o langa i whafo, ia o ngā tusa maa tātou tātonunga i totonu. O le mea lea sili, o le fia vaai atu tangata talavo i aso nei, o le fia vaai atu o lātou tai, o ola e whaatino, le ami o tonu, ma le ami o sao, ma le wha maoni, ma le wha atua. O le mea sili o na ino e tama talavo, ma tene talavo, ma tangata talavo, ma le lumanai o Samoa, o tai pe pelo, ma le o ole tupulanga. Wa tau mai pe whailoa mai le whionga pa ia i tātou, au wala e whai ai i mea unga whapenei. O upu ia mai le whionga pa ia le atua, e whamanatu mai i tātou, e oli la tau e whamaoni, o e muli i whaatonunga a Iova. I le salama o la salausu Maleifua lon whai mua, amu ia i la tau o e tau sisi i ana tula fono o e saidi ili ia te ia ma le loto atoa. Ia nai mawhawhaunga nā whadanganga ta maa matina mātua o nei tusi fwoi nā ma le whionga pa ia le atua mai eila na upu ia i tātou ne tai au ia long whangia le atua na nganga pa ia ia whasosoani ma whamtala loto ia i tātou taito tasi ia le tātou whaasoa ne tai whaftai nu mo le whanua. Mahalo, whaftai lau whionga le tapau whaasina to le fōa mo le tātou malu tai au. Tai fo i mo le mau le nei tai au e sanga whangai pēr le soifua whaatua tua ma whaia le mea moni a wā o lo sila le atua i mea uma. Ngā ta fo i lea ia whai fo i ma whaataita ingo tupulanga o e lalo wao se o tātou watunu muli ta ia whaia le mea moni ma le wha maoni i luma o le atua whaftai. Mai ka mai se vi ingo le atua i salani aila nā whionga pa ia la tu sa o atu fo i le tātou ata anga i le tātou fo mai le whionga i le profesa langolango le soifua maloloina.
Whaminu te ua te ainei le itu lai walu i sini au se talia. Ma lo lava whaaftai tato in sinia mo vi ingo le atua ia e sanga wha maua lungai le alofa ma le anga lelei o le atua e ala i e tato pese pesenga. Taluai le ua mafuta mai le a fionga foi i le profesa lango lango le soifua ma loloina le fetalenga ia le ausa. To le afua tupa isa mauta ke na seri lungo le tato wala ata. Le anganga whaaloalo e whaafeiloa i lawa fionga le profesa ma lo lava le soifua. Mo koe maua ku profesa? Koe mura kike kwa re. Ma lo lava le ono sai se koe kau. So e tau a so ta ia tu tato profesa wa. Não, mamãe professor. Malo foi mafuta mai a Willie Smith funga Jesus. Ili nei foi tu lao le fiafi pa pe foi ia singa lau leota. Ia tipa kai hau. La mese molipola ia fa manuia lava le atua nei tai hau ia te oto. Tu atau mafuta mai lungo le tatou apio folinga. Pea foi a taua sa sengio ia vi ia le atua le nei tu la le fia o le tai au. Ia le toi ia em whaina bini mai tau whionga ni? Le li fo mai, whaina bini mai? Ia, le na wano. Ia, tied up. Ia, e a te mi vina le, ia, le lau pala mo fo mai. O iwa sa o e la unga le sifai fia. E. Fai leila e le sifai fia. Mo le fai la unga. Ona mo le. Lenga ma lo so fo manuia e te o tina matua tuala Maria Blakelock. Ia, la wai e fo mai. Ia, le nganga whaaloalo e whaafeiloa i la wafionga i le profesa langolango o soifua maloloina. Lau whetalainga le ausa to le fua tupai sa mauta ke na seri le nei tūla o le tai au. Malo le soifua manuia, malo le fola wilangi maa. Ia malo fo i le tautua atu nuu. Ia, talo fatu fo i lo sunga inu u. O maua le mai po a mata ho i tau. Na la longa le mai a to le fo. Maua le ya tu lo si fofonga ia le kau ka mo ka kulo wata ia sila mai le mamalo le atu nu ia ngau maua. Ya waya. Maua le le. Ia. Ma lo so i fo malangi mama. Talo fa tu i mane na fia nei tai au fo lo sunga tama tai inu u. Tai lava. Ia, pe fo i le fionga ia to le fo. Manu fo i le ofisa fa sala lau, TV al moto vi inga. Ia, fa fonga tapo i mai fo i se tato watu no, fa ia fa tasi mai tato fa sala lau. Ia, mai na mai ona atu runga se apa ia ona papa turotu. O pa ia fo i le inga fa tauri mai na se tala se fa tawaa. Ia na watu de nganga fa ftai. Nganga fa tarofa man fia. Eu tatou de fia nei tu la fo. Eu tatou. Por kalama nei asa le rofa marianga le eu tatou tamai langi. Ma lore soi fo. Ma lo foi le soi fo mal lang manuia lau. O fionga di fo mai. Ya, por o fionga foi professor langolango le soi fo maloloina. Ia o whaafonga foi le atu nuri mato wawa ai atu foi o Amerika Samoa i lo lalo mai.
ia maua lea vanoa e lalo ai lalo no na mai atu se mafutanga fia tele le mafutanga moli mawina fo ilunga o penga te whailangi i le ngata le nā le fia fo i o le mamaru le tunu ia ina ua whaatasi atu fo i le vanga whauwhai ia ai mese fo i le te fio atu lau fionga le li fo mai le pio le mena sa mata ina ia ore ma te tilo apo whemele ai ei fo mai ia matau loa tu lo fo mai ia ma lo lava ma e ulava fo i le tali malo le sia tato motu Amerika Samoa i le fofo i ala tau e tali malo i a tato tele o tau sanga e se fo i le vaai nei teimi tau pati mai to tele lava i to amofo leo lava no ai feiro e mani to maune atu no le so tu lepa ma dia da para mia e ma di ho isa no nga isi o nisio o na whatever na so i foi America fai nga renga le malo tele to foi mai ia ia tole to tele ai io lato pito i mai nei ia tato ma ne vota la lista mari e fa mai no mai masio no so tato o mai dei podo tau te vai do lato fanua le ia ma e fa peter fo ia tu lova peso e se ma nei io ma nei atu o lo tato ni ia fa pe atu lantal ia umana na fai nga maro tu le pa le ma ia na itara ia era ia se e fa seina na fa mata le fa fonga fo ia to tene e le stala to fa se e wa le mai umamo di mau le mea se fo i wo ia tato motu nei fua i Amerika Samoa i le telefo o le seileni mea lo social media mano tele ia ma tato ma faile nei ia tia ese o tato o tunu e tu ranga ese fo o ia to fo ato no tasina nei la o fai tak ma nei ia fo fa longo le la to amana ia ma dia da atau sao tau eu tele wangalo ia tato tele a Yesu ngana fai ia tau sa le dos pulu to da ma dia da pe yo le tu langa nai fa tai yo le fa funga le mamalo le tunu ia le a fo ise tala mai lau fionga wa sata po ia foi lau fionga le fo mai le mamalo le tunu ia e awa yatu nei te wa mai se se va nga fa fai ale te iai oi nanga vinga la e te tau la vai le vai fa fai ona ave al fo mai so se mea e malangai vai ni no ame tup ia e va pena foi se la ngona nai ai ia wa ia wa to te la nga se di ia ma te ia o lo fo le moto fia nga ia le se to sia foringa mai o malo losi o la fa lo moto da o ti la du da to te o ia o te lo to te no manu ia mai le fa nga malanga no usu mai o va mo te no mai ni le so nga fua to te le no mai ai va o le aso te no mai o le fia ma to fe la manisi tau manuia mai fo i whainga maranga. Ia ai whata, ia lea lo whao lea tua, wa al tangata e fuafuaina, ia lea tua e whata unuina. Te leo tātou wha moe moenga. Mano, ia o le tūlanga nei iai sa le ia sau popole, le teo whangase ngase sesio le vaenga whawhai. Ia ai tawa ai atu lava le marolosi, ia lata te loa le lei, o lei ai le fionga le di fo mai o, e whautuaina ma ia e pio le silina na tāua e fo i lava le vi inga i le tua mea uma lava ma lo lava le tautua ma lo lava le tautua tunu ia wa pauana me special e tele ia laua fionga ia o le tūlanga na wa e toa tele lava ia e le ausia le tūlanga le e o fino o so se mai o se si po se tūlanga whapena ia ma na ia la e o am aver fo mai ia mele le fa fonga mai uma na verta to vaenga so se mea ia aver fo mai yo
I. Mana e foi de la se fa tali le tanto va foi per toni pa Ole me si dia na fa long mai de ba nga me ta wan ave fo mai wan foi mo ta longa ole e la recommendation nel moto vinga tawa na ye fo mai ya por tu langa na yai o nanga u malava ya e u lava le vi inga o le tua me u malava ta pena e le ase me ta tu te tara no ai e le so na winga e fa winga i fo lava ta to o lo te le ta u le ton ina wa no fionga le mesili le u fa fonga le maru le tunu se sa no nga me le fionga le fo mai to malanga tu a le mene mata tanu le tai on ne ia se tasi fo yo o tina fo e faiana news pona tu langa foi e pe e faia ma pe nga e mai i de pokalame ya e mise na vala i te mai tai moto le wa si da melo fionga li fo mai wa tau sisi lava le ya ai no ta do mai le temin dato do ai fata ta no ai ia i lona le na wa pe wa malosi fa ai no lona tama fainga a pe wa fai me ia fa matalanga foina le a se tasi fo yo tina ya a mesi fo ia tu langa fa ya ma fe mai le tato pukalame ona fa ene no tala fa tu sa ilin seti le o le lango ia na fa le tala fa tu sa ia pe yo tu langa foina le o le manu le o le ngongo sina mani seti le lango a le ngongo sina fi va ya tangata ia ma na ila mai ai le nei le seti le o le lango ia e umana tu i ya lu tu i o le winga na lo fa matalanga fina le pe ese mea on lo fa pena na tu so le lango i le van tu i to ya tu i ia on le na va tu se fesili la o fionga le li fo mai le ana mata o tia le in seti o le lango le tu i to ya tu i no winga before dinga mai e mafai na fa afia tu ai ni tu langa fina le fa mai lo fionga le li fo mai pe tasina tawa sina tawa le wa tawa ma fa ne tem Kaftai to le fo ya masalo le no fo ilo u mato tele o le tunu ya matanga fo man na nyato o le tasine inseti e fe ave ia fa ma lango se tunu wa ya na mi ade lango tu solo pe de sa no e fa la na tu no fa le tono lo ye le siama na fo le tu le mi ma ya ma pe pesi tu al fa ta inga me ai ole le ta tele ta to le food poisoning a tu ya inga we do fear me le food poisoning ai o se inga o se fa puiponga po se fa inga ai se mea ia e tape mai ai a matarona maua tangata le mai manawa ta fa swati se tiko fa fungana o fa le tonu tau ma fa o botar mo fa le tonu le e longo fia o le siamane ta o le staff oris siamane na e tele na fa avea e le lango fe avea i le lango ina mai none wa contaminate nai wa PCI ia me ai se turo ai me se ai susu vo ia pe mo me o de ere suavai me suavai vo ia o PCI lo pena io me ia ta ma fa mata pe o sala ia vere me nesu me fa pena ia ai o avo i ta ma fa pe o fast poa se turo pe a ma di mo fa ona tu ai le ia fa ngo fia la ia fa meni wa mafu me ai ia o contaminate ale si mala na ta o staff oris ia actually da ta o le food poisoning e do o mai fo mai o le si mana ai fe avea ia te o lango e mo i fe avea ia limo tangata ai o le lango anu meltas awa e do ta o istanga te su e tu me ai mai fa fa mo le do pe fa na sa to
Ia te leo tātou e fuifui le langa o tau whai. Ai o le leanga na, ia ai le tasi seitu ai ngā lango seitu lo whafonga ngā le tu. Tasi me riri e mea ngā popoa. E longo fia lango ho ia e mumu e se mea ngā i rātou iai. O mea whaikata e tōna whai te te ia o tātou ia. Ia te roe e se le te le ropo le ase whao inga ina. E mea po le mea la awhia e fua ia ainu oi. E saunoa. Tuka ia oe. E ene lopo atua. Tata matua ia oi ngoi aso ia. Sa mai e tau te ulai longa ingoa. E wala aua e na grandchildren o laa. O laa. Awa ia tulo na pepa. E tasi la o laa e afe o tala. E foi tō ana. E o tau maasi nā watu mane alo. Se o ingoa e wha ingoa e pere o mamla mai e long ki ngā polong ka mai o ngā ingoa ne. Ingi ingoa fo e whapa i tau isa. Nā o tala ia ainu ula. O rere e sana la a re o tere e tala. Ole pisa fua ole ile ia ole fa i fesiri o ngase o ma o fesiri fua ia ka ik. Ole tu langana pe wa mane foi ia le fa fonga le maru le tunu ia ele se mele le ia le fa ele in seti le ole lango ele se mele le ia atonu e tu sisi tu finale ia o pe ole le wa le me la vea ainu le wa le me la vea ainu ia pe ole tu langana ia ele la ainu ua o tele na ole le fa dia tu ia i tu pongsa le tamai ta mota le o tele ta la le ele si tangata ainu ia le tasina tu nanga fina vo tafsidi tua ia tu se foi na matanga tatu pokalame o le sina melo fionga di fombai o le fua sui teime mato o mai foi tau marulu a mata foi na sa van vadia tu mato nai masina ia va tu le tau marulu ni e se talia pe ia le mea na vale o tasina ia tu nanga ngase fina le e fata mala ya nisi a wa abi al so fu o isi tanga tamatua ya me se fu ele talavo ele mai le sela mai sela ya mane fu ya te ta wai fu isi fa manatu lo fionga de di fu mai por professor lango ona mai ya ta tele e te tu sa ma ngung ta fu lo ngung on mai le sela e me se pa ngalo lo fangu fu na le ia le yo mo fi pis ya iso lo tangata alai ese mele no mia se me se fa tuanga lo fianga di fo mai paso solo fe ma lapta inga aftai mania fo ile e wa o le swing o le tau swing o le tau ia o te resi le fia uma ia tu so ni sila Australia ma tu no le ai seasons suinga tau se ere pe tato ni ia na tau ma fana fa so lato ai se suinga o tele timu au New Zealand ma Australia e suia kwa ngai le winter summer e vole vanga vole tau le spring ese upa ia o teimi ona suinga ia o le maiane e pito tatile o le sela sela vo ia e mataulia la ese tamaiti matangata matua o le tele tamaiti e whanau mai e sela e whasolo ina matutua e they grow out of it e matua e whamata te amari e tuare sela Manga nawe ese si me koe tuika ai matua wanga wato te iwa matua i fote e ua ula le anga roma ma sela lo tangata i ua matutua ai toi maua sela tangata la na for life farset literally se manato ese sala e fautuina o le tong fitinga sela wala sela
ia ona tatou o le upusela e tatau a ona silafia le fomai le esesega ae mese tagata matua po le sela e mafua i lou fatu po le sela e mafua i lou mamā a faapea le fatu e togafiti la i fualaau soasoani e lē fesootaʻi foʻi la le sela o le fatu ma suiga o le tau a le sela la mamā mafiafia le fesootaʻiga ma suiga o le tau le pefu ia o le asu tonu fale matapetele o fale o tatou inae close la tapulipuni nei ia tele toʻaina kapeta foʻi ai le cotton foʻi ai le fur foʻi ai le ita maʻi pefu foʻi e sau tamalana e trika ai foʻi ua o le sela lea o mamā taepeia se allergy allergic reaction ia matala le faaiso mamafa fogifogi iso tafele iso e solo mana amata fa wa amata fa do sela ro to ai i lau manamba ho pe o fufusi e alo bo ora po wa la longa mai le sanga le ia to lau manamba e ye le o solo ta mana mai we mai le sela o matua ia me al fatama na ono on to lo mala fa na we fa tau ai foi mai mo ai ua fiu e tausuela na pamu ia le tati le pamu au mo le ole tu o me mo foi pamu ai o le o yese metto wo umo na ia te vai ia o nei tu ia e fa longa tu do a matana e to tele o tangata e lo tele ngo nga te mi o la so e sela vai no le a matana mai po ia fuala au ia lo pamu le tāua o le pamu le pamu na emi aratu e tonu aratu alo le aso aratu roto ai mama e va fe ele o fala au e rata amido ia la toto pato au ai mama au ye fa to inga pamu le o fa nga le me foi wa se la ia per ma ia tonu le ia auto mas se o ye ma le to inga pamu le fa o fa le nga spacer me pe se container vai tu ulu ai tu po ngani fa pasi ya la nga valo le yeto ona na wa fa ngo pamu ya e ki timing le wa fa pasi ya tu wa uma mai lo mana fa ele ya to no le o mama ai fa le space le loka to le pam e matala i fo mama ai fatu to no Io mi neve che mana vai per la specie mele lese ti mana vai tono e mana vai fa e tam felo ti mana vai tono o mi do male ya watu ala matala mai yo mama e fingana ai di mana ai di mastering of the finger technique le finger ya fa pasi e tuato e tono ro fu fonga ai de waru yo mama le so me na ka wen me na the special tonga fiti sa o mea la ia e space ma le pamu lea ma fuala tonga fiti ana e fai fale ai te fa longa to lo o fai a to fa e le o yese suinga o le tali lo fa ma ido ma ta bia fo o ma ne le tonu le ksheni le era le tonu le ana ve se le o le e le tino o ke sene fa nga ai mai fa for carbon dioxide sa le tia i metino ola ina le lava le o ke sene ina mataro fa solo dungan medele carbon dioxide tono le toto lo tino na molo le me ga o le CO2 narcosis wa pe la coma ai te ko pe wa stuporous wa pe wa drowsy solo wa to li mo ia a matalona le sa o le lo ma fo me vo ila yo ngase la e tsawa na ye se la to do le fale a vo tu na o ia ni te wo so le se le se so di ai no ile ai indication na it's tawrun ave fa ma la rule impedance wa on collapse umo airways fusi uma yo den fa lo na sa le ecto ale te lo e tolu a minute le se oxene tonu lo ya ele ro se me e mata pongia no
Fasolo to do te do umano soifo. Na ta ua ia lo sene e tino. Wala na popole wala na feito la yan mai sela. Ale mai feito feito wa ta no fa mai ya wo fiu fa yat. Ya ole ngaruenga mulmul la fa mai. Ole tu ole chiu feito tu sa ai do ngai fo mama. Ya na pamu tu lo den machine. Ya ole ta ventilate support. Na fa mana va ya le. Ama talon te auto relax mai yo mama ma to te ade fa. Ya che. Te se vede machine ya na to ole extend nga ma le fainga ta mai se la pe on finta. Ma i elta to no e ma fa na se fe tangat. Fa na se fe. Ya na se fe tangat. Ya va ver fa ma. Ya mene to pu pe da si a kole no fa ta. Watu na o yer fa. Ana e fa fa ta unga yer shopping ma to de me de YouTube ta vale to. Ya tu yo. Umio de. Yo pe o worst scenarios ya. O tu fainga ta ia sa tu ia la ngo tu e te tawan tatou manga whangafa e whapea fo ila li whana te iloa to le sela tamiti wa mata le wa mata a le uri rau ngutu te watu tumtumurima pe ua le pingiki le inga wa mata tau e sene sao toto ia winga la ona na mama ma le fatu le e okseni ia ma le mafau alolo a mata lona trust inga na ona al fatu mone mama o vai to so de faso ino do xeneti o sta wana ol fatma wali to ya nga me o e fa pe o ta wana ve fa ma che fa ma na val misi to ina pole te rongo fia o do atua o tau ma na vo tau le adu se to no tight e o collapse airway e fiu e ma na va to le adu se to ya mea mata tele ia te tawa on tatou loa. Ma fai e fai unga vave. Fai unga vave. So ye se mea whewa mi. Se iwa la au atu ia il tamala sau se vai po le alto no le mene de ia. O ele tuwa ia te whai tonu. Wala au fai mai. Wala au ta vale fai mai. Ave lo tamu fai. Ma e sili atu le vave. Po le ova vave po le ale mea ia o fai mai. E to ina e fa michel po le vale e o le mea le o le sela o le mai fatu mai si mai e se mea se po le vale o le pole le avatu e fa me le ai le se mea sta se po le vale e avatu e fa me watu ai no o mai ya da le e to italo no la se po le vale po le ya le po le le watu le ua tau il taimi po watu le si atu le lo le le o mea na ia loto tele fai unga ia mai tau ia le au ngata ho le fai unga al fai unga tap o fai unga se fere ola pe o te mi fai ta manola pe yo de ai fa no longo atu male to ala o fianga di fo mai fina le ta ua ia lau whamatraina ia ele ngatai ia unga le sela ia autu langa fo ia aona lapatai mai ai le whafunga anga sio tatu atunu i Samoa e mese foi mato i whafunei ia pe o leo atana no atu ia mato fina le teimi ua whasaso fo le tau malulu ta punpuni fo ia le te leo maota malawa ia tau le saule ea i te tonu fina le ia pio tu langa fa pena me se foi tato in usila e ola lava fa sola tole hita ia me se foi tu no ola lang ia tu foi fa ma fana ia pio le tu langa le nei te pe umale tu langa fa pe te pio tau ma fortino tangata e te tau ana pa le e fa pena fortino tangata ma ona tutonga e te tau fa ana pa le ni de ea ma fana malulu ia tu langa fa pena ai mese lava na ta to matua tausi ya pela leo fa mata traina mai ya tu langa fa pena ya awa tele lava na matua ya wa ave lava ono le ya ono ole
Tele loa, ia, o te o tele lava, o le finangalo fai tō tasi o le atua, ia, le tō tele lava, ta te loa lava. Ia, o le whata mala lava, whata mala lava, no whionga ni fō mai. Ia, pio le tasi na vāanga sinin tā uolo saunoanga, o le sina i tū whina ne Taipei tātou i Samoa. Ia, e le pio mātou nei e vave na vili le ka wale whale mai tū mai rota wale whale mai. Ia, o tātou i Samoa. Ia, e ai longa e pina le ngā whātia le lato tā wale mai se te mi vave. O ana ia se lapta inga e te saunoeiro o whionga ni fō mai. Ai whanongo tu loa wa o le misa tātou ia so elo le awala e alu le whale mai. Awa nei ia maua le upure e whakapea, pure vale. Misa la mai tu maua le tangata. Ia, pe o na saunoina to le fō. Ia, o tātou i nei, o ia e sa o le ia. Le o la to respond, first respond. Le emergency responder. Le ambulance. Le train le e vainga St. John se respond me whapea. Ai pe che i me reo o e reo talo. O nei te me tātou pi mo musu e musu e wala. Le tai au stay me. Ia cha, e si te e le fase, si le maore. You know, otherwise, would rather err on the side of caution than otherwise. They don't be too. O tātou I nei, o te lewa suinga. Wa o e ambulance al whalma. Awa whaonga foi, o e foi ambulance I tātou vai ngā le whesa. Le ua whae emergency service. Ia ne avo, I will respond for it. Tātou I mai. E whaonga le I matastasi ko ia dea. E ne o mata na whai training al vaina na e au mai ti ngai ne tono whalma. O le mea hoi le sa mātou whaia sa tofu uma whare mai tua ma mo mea ambulance. Uma na ave sa hoi e manu ui tua tofu ama le man tāwale whiawe e ima. Te leo tāwale ave tongo meo CP four-wheel drive o ia e wale tau te roa awala inu ui tua. E pese ina le awala main road o nei whātā ia mana I awala ngā rue ia ai ina I side road o ina ia sao ma whaingo fie ona o ina I ngase. O leo ta ua hoi nei o tātou tua a mātua. Se o te leo tangata mātua. A matanto I se la a le pneumonia. O le tele o ina fo I mena le nei ona tele tangata mātua ma le liu o pneumonia o infect mama o sao e siama. I le whaasere e le matua sela e le se o presentation o le tale e ti ngā pe oso se me ma ai tui e le mama. E ko le pruritic test pay. O le si me ama na ba te le tonu o ti ngā. Oso le fiwa ma le whamari. O le te milen te tele e le COVID le sa tele na hawhaina I tele o tangata matua. Whai tau le mera o COVID te tele o tangata matua ma liuro o tamiti. Ai mese ngai rest homes ma o whai ngofi e ngoni mo e nga tau pneumonia. O pneumonia la le tele ina. Na mari liu e lau matua. So le mea hoi lana e tātou ia tau siana o tātou tua a matua. A whātale tale lo fiwa. E tau na ave vais fō. A mai niu nai fua lau pensin. E ele teimi, ia u te roa tele teimi e whātou lo matua maten. La ave on whanma I taroa. E rei kai se i o kaua kua. O nā la resi whaingata. O reality lit. E tau o te roa whare mai musu roa resto ina. E le ai a ma. A le whaina e avea ia lo ta ma po lo tina. O lo whailia fwoi na o e convinci lo ta ma. Ta ua me tau na e roi. A ua e whaina te whai toi ai musu. E toi ai musu. Ta fwoi na vai. O rona wina. E leo le lau
whamatalaina le toina o matau ia i te tāhua tauna atu ma le a ma le a ni te utupu swala le ua o lesi amena e whaatanoa tatou oi lesi me te le tatou oi sili fai me le manua te le tinga inga te wana mea uma ia ua matua ala soifua ia o paua o taimi hoi ona ua vai mai si totonga tino mai si vai ngā tino e pe se itasi lea mea ua awhia i lau sauna sau leia a mata ne lea se la fulu ia e alo rani umonia ia whainga tāra wa le tutusa le ngai o ia tino ua whaasoro fo ina matua malo e tu sana matangata ia le tele na a fina leo tānonga o whapea wa oso le sela wa kei se me fina wa tupu po se whalavelave wa tupu po se me wa tupu mai whafo ia po se i unga fo se whamasinonga wa whai mai wale tusa ma le mino wa mele wa oso ele sela ma o lana toi ngā mea whapena nongo winga e te tauana matua i loa tangata mai sela ia whaitete mai mea whapena aro whenga ni fo mai i mea e oso o le tua inga mea na whai mea oso i le sela lea i pio mea ia whafose whafose le sela la le māmā sela le fatu o le fatu na tauria o te le tau whate ia lo se mea po pressure halu le lunga le tātāle whatu sao le tātāle whatu ta po rese sipe sao te mata le tātāle whatu e squeeze le whatu le rake le squeeze le whatu le omi le whatu waru o le low pulse rate nga awa pia te le alai na average le vao le ono se fulu na le vao se fulu te le vao ngale fitu se fulu fitu dua as the normal range of the normal pulse rate o tangata ta alola e te le ta i lima se fulu o kama ye o tu unga ia le se lau mita te ta i rufuru varu tu se fulu na tau paru ai mo lunga la ko sto volume it's normal for them en le sto volume ola i tangata matutua ia mata dia ko fa so no pe ia me mo moana reactor sa al tata e la le sa al tata o sa a wale regular o sa regular sa ala regular e le sa alu da to se la uno spuru se la fitu spuru pat o sa lana o le se volume se fafo se ta o le fafo mai o le atrial flutter o flutter fo ia le ka vale le ese riff ma walu da kolkaka le saua i loa la se toto e mai ele o ke seni o mai lo le mafau o le se o ke seni ma pongia ro le kolapse tata le vantua le manava o mena fa pena e ta one fight te ho ye le au mai fatu tangata ye i loa ye te mi o ele si mai fatu e ta le paroxysmal atrial fit Well, e te me o so e fa no pintu nga so fa ngua e tata vale fa ya te ya wote ena no fa e le tanga te mai fa mtana me fa chile va tulo fa la aude te mo fa ye no pui ya woni yo so mena ai a solo yo su ye to fa la so ya ta ofia a wole oso ye va tanga te mai ya oso te fa le ya control the rate ya woni tata vale le lava ese volume me alu le tino o le toto e me se lo mafo mo vital organs le pe o kidneys o lo liver o mama ya ta vero le ya tu se rate ya mo le de ma lo si ya lu le va sa wata le se volume so fa ta pe fa ngol te le to fit me fa pe na ne te lo ne ma fu no ma tu bongi ta pe ese me popole Ese me popole si te o pe ta bo no fo mana va le lo se o que se ne sa pa ya ma pogiaro lo fai ese me collapse le fatu ia o virtuale ana fatu nivel MI MI nella longa tangata fo ko fusi le fatu o fusi ma le tau au
Whalonga tutu ele vai tau au ve mene ilo shoulder blade ya rifo tu na pise me ma aila e oso tu ye ya matarona sela wa tau tu mon wele la wo ma lo le fatu tau le squeeze ono le ono le se oxeni au mo sa play oxeni o fatu o inana o le vave at falma ya me ava pe o te inu aspect follow no so aspect follow no aspect se lua posto 100 for store pospa no tele o aspect ni ma tu tele mai fatu o baby aspect very low dose ya so ni la isi mai va pena tau ana e va ai se me va pena ai no foi wa ia tangata brownie me ia tangata e ma te lo ia ai foi yo e lo o ma to wa inga o e pe tu so bere ya ai ia manolo to so lo fatu te la un fai un fa so ta puai fi le vu mai la ma to yo mo tsalo to nga me va pena e pui ya Alo, partai le o fionga le lo fesa lango soifua maloloina. Sai man ta pule wo tonu ye tato noa. Ia le te tala noa mai ia o sola fo i manatu. Ia ono leo toa umane iana pamtala mai fo ia le ngase watu uai fo ile malo ko fono fo i se tasi tama matua o le mato ainga nei o sala ilua o le fatu ia pasta mape a male valus full fauna tau sanga le wa iai ia leo te faita watu nei o le fatu aina na o sola vana nafi ma nei taiao ma umatua ialon soifua ia isa ngase pe ma matua i fale mai ia no inga po watua ia e ua fo yo fale mai i no i tua e mo ia lo ia i umani masini siaki umai na ma mea umama ia e whaftai lava mo le whaafonga mai fo yo nisi matua me se fo i nisi fo i o whanau o lo tausia na yo lato matua ia nau tau whaafonga mai sau noanga fo mai ia alangona o maloa nai tu ai ngalangona ele tamapo le tina ia whawawewave loanga i se whale mai te sira fia ina ma ua mai ia mea e ono toi whaafo i mai ele malo si o toi ina po lo matua ia ele matau fesili le whaapea mai lau fionga il fo mai ia o se langona fo ile le whaapea po le a se la sanga mua e te tau ona whai pe a o sol tinga le manawa ai e masalomia o le asa ia te leilo e au ia al fesili na o le au mai po le ase la sanga mua o le whai a o le ia o atu whale mai o ngapi e whai fo isi mama o whale mai la to anele whapere alsa wa o te lea tangata na e rana whapere me alsa uta o te whale mai mo maua le alsa Malia la Tua fala awalwa le watea. Ya le toi wala. Ya tele ala ya te awa ya tele no fautu tangata. Wal me taua le alsa le diet. O te toi so te so na yese me unfriendly lo manava i lo puta ore. Ore te to lo manava ore puta lo stomach. Le alsa. E te lea rafet. Inu sina i pususu. Ia, e maua se susu. Ia, ringa wapaungan me neutralizing le acid. Ole alsa. Uso pese mata po ove wo oso i totonu o le inside wall o le puta. Vata ole puta pese palungi foi anera. Totonu la ne wa watu le mea ai. Sapo mai dei la le puta. Ai le te follow tu lo fa fonga le tu. O I la le puta. E o lo ye mea ai pe o nga program le computerized le system ne. Nga le fia expand like titia o no wanga so lo tu tele ia tau mafa po le vai foi. Po le air. Yeah, I think a stretch away being a stretch receptors of the puta.
saulo fa fole asset o le asset la le fa mo le asset le e pepe ni siama na contaminated le me aide che ai tu e ma mata i testing process mata na nuti pala le tino ia fa solo mai ai bainga se o lo pitonga au se tu ia ma absorb tai tasa o le si bainga o lo tino absorbing protein o le si bainga absorbing minerals o le si bainga absorbing sugar ma carbohydrate se ma bainga o le alu le alsa la le o no wa oso se mata po so po u le wole o le puta le inside wall e la lantinga e saulo le SPP le we se me ai tinga ma ho le pe o pe area le pe se le mata po le po le alsa o le vinga le alsa le po break the skin le wall o le ala la no vai o le susu ia era ngai le mo fo i tatu le susu e fa ai no te fa ta le fo la Malela. Matau dia ai no a fa fonga mai foi la tona fesi e lua tu ai nga alsa ele alsa le puta ele alsa diotene e le small intestine o le senga la alsa na e lua o le alsa le puta o na fa swati pe se turo wa toto ava mai te fa swati mesa wel pala toto mai wa le pito lu ale tele ole alsa le la lo tiotim a te wa fa so te se we rudi fo ya e pe fa fa un mau e rudi fa un mau ona le toto le wa di po ole alsa fo la le puta e matua tinga pe a tumu ono e vai le tele tanta alsa puta e pa e wasta mai ai ya tinga mana Malela. oso sta mai e stretch roti au ile tiotine the small intestine e pe e ngau lo le manava tinga e o mai la tanga te famisi o moi fa fangua o le va vea o tinga ro mana te pone lua po tolu va vea te va ngau le manava Malela. nga yo se ro foi va ngale ia o tinga i lo e te la sa le amtanga clear distinction no ese sengo al sa ia ro te se o tai mi so ai se le va vea o lo tinga tuina pe i le moa ai oso le tua o tu lo tua pe la motu ma typical le pe la sa va penga for the gastric ulcer pe na vuela de cancer al ese senga relate le ai ia ma po le kuri fe ma pe le ai ese senga la itilana o le tala la le ma sanino tala no i tangata ia alsa le puta e worse wa mena tão fai awal ai me feu awal ai me feu e oi me ia le pepa ma le kale i vene angi maka o ai fie te tato e fai mata le aniani ma e ringi se tulo me o mai e i puta ia ma fai nai lo ma tili da ngai lo alsa le puta so tão fai se me friendly for ya le wani yese ase e ore vai tipolo eu não fai nai Malela. e week tipo te tão fai vai e me na ora wa a gente me sumo le fa su susu ai vai e muito fai sauti kofe fa ma fie susu to ia me ia neutral fo ia le le tala la te wo ninga te le tanga fai o euro la si le to o sikareti Malela. sa ku sikareti e le anga ile alsa na ilo le pia o me o mai le gastric ulcer mantio e relate to le sikareti ma le alcohol enga ko kira au vino ava mano si e alsa o asa na le no wo le se ai i no le se ai e sa lo le me wa ratu le ese o tumu puta fa pe ai o tumu me ale tumu le pia e no le ese mu le wo lo le le se me ai che e alu ye ese lo manga na ya ai le fo la au le ta te le o fa nga ta si le aso ma ya se sa fa nga ko fora ko syntax au bra ke to ta ya o ma le fiaf
Taiao ma ne ia le o e fa la o le tau o meprosol. E fa I ngoa is company o Losec 20 milligrams. Te le hoi la no fa tu i tangata. O fa la e te inue le po. Pe moi. O avo yo te mile la ngao i lo mana. Te mile no so e tile le inu le fiafi e moi ai. Wai umia fa tato e mawasa umia ai taiao pe ayala. Te mile la ele pe o le au ia inu ti taiao ai le hodi. Ya to e fai le taringa so ele fiafi. Ya ona umalole. Ya se tau whapulanga ne fai si e te le are mo tau pole outside. Malo, ia whaftai lava I lau whionga. Ia whaatala noa. Ia fai pui wa mea ana tau tangata. O le fua la a. Ma le diet. Ne tawa tu umatikaleti. O le alsala e pe. Ai umia. E pe varu masina. E pe a tau mawhai ala ingo mene whala I titia lese te loputa. Ia maua to so na whaiani mea ai fai every day. Tukulau sikaleti wa pe lo fatu sikaleti. Ia mata ulia fo ere mea rinta to mai da onga se. O le matter takes up space. O le air o le matter. A mata ulia te le lau rula follow resu. E follow na talo da pe paluni. Ia se fo ere asset I faf. A se o le asset. E le se mea na le air. Ia muro ia le. Ma folon mata po de ya mata udah sikaleti e fai ai te mi umai le fa pe tato wai ya mi ona ulola a ole I moe udah sikaleti umana ai udah sikaleti nga nai farka e udah sikaleti e fai ase sin pe o ya o moe de poto te ifo de don me la fai to udah fo sikaleti pise me foi de se me fai lo ia a terminana ia le alua tu mo ia putele ile ia alua le eselia matili le nga ia no as Malo, whaftai lau whionga le formai. Ia I le whamatala I na fo I o ngase o le malo le atunu. Ia o le ia na ia mātou o tustusi e se I toi whonga mai lava le mea e tu wailo ofisa I Samoa. Ia o le fo ia na I mātou o tustusi e fia asi atu e fia wa ailau. Le lo ke lo ai vuta lua manu makua I mai ia. Ne fai mai foi RTS no matu senga. Be fa fia de koko lo fiong le fo mai e ke le foi le asset mo ai de koko. Kok Samoa. Ya okay do por kok Samoa por kok palangi por mere sabir koko. Ya me se foi kamako marki polo. E mo fala o fo ba ele bo be ye. Ya san. Anzi le vego te la fo. O le mea sili, na e lau te sili fia mo. Te sili mai la na ura tonu tu. Ya RTS, ya fadongo kuku le kiki le koko a pe fa pe koko le kiki. Fa le kiki no. Tato ya so ya. Ya pe yo atasina breakfast tato. O sina Maleifua por de uru por de vai por de le coco ka va le yo mas ya soma dia coco la o le medio tu pu Australia o tele le va me o le na o coco ya ne la so se me tu ai ya le o tu ai do coco le alsa el coco ele se caffeine tai pe o de afo se pei o le coffee. O le black coffee mo tingoa I te dai. Ia o le tea le mawalunga so nga levo a. A matau le afo I studies. Le black cocoa. Ai me se cocoa le war cocoa sa vota tu e roa I so e so. Kalo mo sta ta le me le black chocolate. Da. E lo na nga le fatu. E lo nga. Le fatu e pui ai foi si vai ngore mai fatu. Tatou la le e ka raw black cocoa. Cocoa za bo vai. Ngare mai le la auto I fa balu ia paru doi. Ele black chocolate le ave process mai o le factory o mai vo tele si me fa popo. Popo ai. So o cocoa sa mo ai no benefit le le. Ai vanga na wo over.
anga na ua ova. Ova ya pe ya te leo tau mawhai. Ova loa. Ia te leo whatupu ma. Ana e ia ta ua marona nei ni te ua. O ta ofia trace si o lai mani pe whadua le masina pe na le asosai. Ia o te tau. Pe kasi la koko le le fisili mal matu senga. Ko le koko finga le ngoi finga le. Ke milanga o kamaranga kau kala mai. Ya malona. Lo lava fa tai tere lava ila o fionga le li fo mai tu sai fo i mantato po kalame. Ya mo to wie fi si da fi le me le office o tato fo mai. Ya to si da fi fo il fa le tu si o le tonga le sa ia i vai tai i yaso ia. Ya ona tonu lava ia i fa sanga i tonu male a tulisi male ya nga i mele ia le fo yaso ia. Ya la watu wa nei ia le office o tulisi fo ia i Samoa. Ia fa sang di tonu ale le fa tu si o tonga na ia nala ia le poloka le fionga le li fo mai ia nalo na ofisa da ruta lua manu le te pia sia ia esu e ngofia la vai le su ngata a o le nga fa alo e moli atu lava fa taitele la fionga le fo le li fo mai a profesa langolango so i fu maloloina tele o nei ngase ia ai mes fo ola patainga me o mai tau ona fai o matou mauafua i nei aso maso o mai tatou te tala no ai ia e te tala no mai ia o momomo la mano taloto e alofa fo i o le ainga e mau paulo ia se o tamateine so o lona fara in loa leo wa maliu ia o momomo la vai ia lo taloto mai maue pe ana la talata i polu i meolo e ia ana o ilo fo yo ngase se manu te fai atu e vai sa ola vai ate oe ai to tomi atu i nei e la tamateine le lona pili ia ai langa o te le iloa ia wilea ia fa fonga mai fo ia le tasimai o ia o tou ia na yo tou matua tausi ia ma ai tatou por kalame sa unoanga le fionga fo mai ia mau ai fo ia le lave ina a o le i awina atu i fo mai wai fai ai fo si mama o me ia fo mai fa mania tele le atua i la wafionga al profesa langolango ma ua pea lo soifua maloloina e te tautua ai le mamalo le atunu ngoi po ai lava e mana o mia lava la wafionga i le li fo mai pe a fai o le akau o mai le wala awo le atua o ke ne manga o vave o mai se io mai pe au ficus fulu ya e mole atu lava le anga fa tai tele le lava upu ai no e fa tai ai le ngadu nga fai le astofi ma le astofi ya fa fonga mai fo ile mamalo le atunu tawia ina ia nga le leile atua ma wapele tatou mafutanga ma oe ia tatou te mafuta i pea wanga se ngase le malo le atunu manuia to e ngone yaso lo fatele atu fo il faltua ma le ai ngali ia batu le ava noe te sau no mai ai mai fa to fa mai le malo le atunu ia matatou tau mai ai ya mano ho sa no ai no na ro e fa fo ta po ai le fionga to le fo ya tatou te tau fai si fa ta si ale fa tai de ro fa pale anga le tua ma dia na fa so ale ngata le ora ma le manos ya tale ni fu ai mentato so ni le si mo ile o le fia ngata de ale ya ta ma dia pe ya no foi atu le mtanga e le la mo fo ni ava nova pe te le foi nisi fo ma yanga pa ma dia na la ya pe se ya o le ote i wa mo lo ava no ta to por kala ya ta sine por kala mo to te le atu no lo fa fonga ye ma fa longo ma la to fa so ya le ma ne ya le ta to fa so te le ofesidi ma manato e au mai fe tu na e ni o tatou lagona ma le fa me se tu fo i se ainga fa va ma dia ia tu langa ia tatou te lagona o male ti nga ma le fa no i malanga ma li ma le oti ia me se lava se me tatou te i roi ma fai on tatou fo ia ma dia ma tu ia o ma tu fo so fo sto ina ia atu ia
o tausanga ia o soifua e fio fai atu destroy ina malo matu e sal fale mai ua musu mai o e tui mana o ai ai ia se foi ia tātou langona ia teimi ia e whapena ia tō tere a foi nei tangata matua ua au tō wā mai una lau tātou porama e lau tātou mea rata mai kia na mala au mai ia vaenga lai o la fo mai le tupe e o mai hoere au o lea o te iloa o le vai ngā le ua iai o te le se tala vale foi ma ku vale ngā luenga nei fo mai tō tua o a vere pisi tele na se o le lava le taimi e whaaso ai le ma Malia la. o lone mene to platu singo fo la au ya ave fai ya mama ya me tu se te fai o lava le taimi foi tala no ni mo fa longo o te do le ala foi do fio o tangata yo i taula se ma awa ya taula se e va to fa matala a toa ya ilo o langa a to e fa longo le ya o tala toi malonga fo inga taula se e wa se fa masi no ngalo ai ngalo tu mo taula se de situ le la to fa tal no ina Malia la. o le la ko confidence o le confident langa a mo ele mai ya me lo la to fa to nga to fo ma se o mene te fa sta ye o ta to po kala mo fo de no fa so ai ta sai fa fo mai fo eu mai fo la eu mai mo ya na o mai ma la to ta to no e mo le la to so ani me de anga i mai ya le si lo viene to re nga fa ai no to le fo ai da ta le nei ava no ai me se po kala ma ta to fa ya ya le te ro ai ya le na ni o ai tu ila ma fa foi i America parla mai ya o le tele o te mine o anu fai unga masina i America Samoa e foi nei ngase mo te tu ai ma na vo fai le si ma ma nei si fo mai sa ma to ngalu fatas o te so sani ai le tu langa ona ye ya o fa mo ni nga ese ai mai de tu ai da ya mun ya tu fa tai ma lo fo no sa ya o lo ai da ya no fa ya tu ele tasi se mata fa yo ina ye no te fe ngai mo lo a meta o le ato o ma me o ai o langa faltino ya vale ya o ai me o lo tu ya o le lava e mo asi fina ngalo le tu ai no pu yari ta to tu manu ya le fa fo ma ya e ta to mama tina matua na fo se la to fa fo ma pe ta lo bu fo se fa mata langa o le ta mani o ya anga pele adu ave fale yo tu ngalo e no fio ma no ya o fo ina pisi de tai ya le au su ya le au su ya ai matua to ya to matua to ya to e mangalo ai se mai ma se de ato ya manu ya tele la so ai no Tai la. ia fo yo e te re ia sau bla a o sau tala ni o ana ni tupe o nei tala fa ia ai wa millionaire ya o ni o da fi no ya te fo tai da ma wa fo de o la van ma no si ma ro to nei tu ya a to fero ai fere ya lu to malanga i New Zealand me mon ya mo mi fo ma Ia, so i fo ia no professor. Malu minute o te ai nei le tu lai vai sini au se talia. Ia o fai unga fo ina o tato pokalame nei tai au. A malu lua te fo i Samoa, ia o no fia ngai mga luenga. Lungo le apio folinga ma lungo le YouTube. Fa tai tu si mai fa manuia le atua. To engo nei aso. Mai se nisi o mafuta mai tono fai ngā luenga lungo le ala tele. So se sa o fa tautai au alsu.
sa ilinga o te mau ainga ia wha malu a awanga leo le atua e manui ai o tau whaiva. Tapua inga sunga i whawhianga inga mwhalitua e meise o tupu mai o Samoa leo sina so tātou atunu i mao tamalawa. Ia mafuta maleanganga pa ia e manui ai mea uma. Whasoifua ia Samoa, mai le mao ta Samoa vi ingo le atua i sini o Setalia. So mai, ia fina, me taua lelei, me taua o tau, no tatou atua, e au mai tatou, e au na le mana, e mai, le taua lelei, na taua Yesu. Satania too.